Galatians chapter 2 verse 10 mi vai chate gel do jing na ding thu tham khat acp on he chu ke jong abol ding kalung got le a hinai. Only they would that we should remember the Paul, the same which I also was forward to do. Mi vai chate ki tho pi ding dan e lo le mi vai chate pan pi ding dan hi ke jong kalung go ta khat chu an hin a hin la mi ki tho pi ding pa chu ki tho pi na ngai cha zo kan hin hi ri chon ipi ki bola ipi ki bol le wai cha gan thei ei tabong ai lo ei sang a kho zo ho hi ki tho pi na a ki mo zo dem ti chu kan gyal jing la jen min youtube a ki se mai la sum ai mu ka hin mu do in ken jong ki bol le phan ti ka ti in ka bol ke le subscriber angai ki nin e pi pi ngai sa win video jong editing hoi ta bol nga jin kin la cho chu ka bol thei pon tua ka hin po so zo se jong hi without editing kha cha za pon hi hoi ta ka sim kha cha za pon hi phone na ka khoma screenshot ka bol loi phone recording ka bol loi hi ta chu ka bol jing in ai wanga ka kinep na kha chu ipi ham ti la mizo sen hezo sen subscribe and bola monetization hong hi the ting le kamu sun suma chu ka kitopia adia kham ne theinia ngol zo lo hon angol theina diwa ka kitopi go hi subscribe ne bol pi te jun ka ki